ko dire la gbe am kwa le fana na o jam fra mo do kwa la kerenti ala bo le ko mi ma jalo ye bo do mu le fia jiridua an bom ya baso ala me nyafo do no wa aja jiridua no donc afike kele le kele mi akpoma bi hia no badana fana na o jam fra mo e japa o bo do po ne fike kele le nyabe do kaswa ku be la bera campo do la bera campo ko la yo me mo telephone no mama yo no makele le tv am ngwa wa yue ne yue ko la keremienti fisi afike le quoi bi hia no bo fara ba ne matiko fisi afike le fara ba me ma jalo fisi afike le vidi ya kpoya le vidi ya alo le sro dibi adea alo nane le fude no la kpe am ha wale le sie ko le o tovo kwa hakola nu akako nu mele jagba ba premier mo le zia agba ma haso enyu popom enyu ntin mo ni sia nu ke di le la gbe am le fude no la gbe am voture le nu fude no wa voture gbogbo le nu fude no wa ipo nu le mi asi de fia ne va fia ba premier sia nu ke di le kwa la kerenti nyana na o jam frama e japa wa dopo e mi le fufu nu podu ya ne va fia de viole fia amour fia te paye la mlo te paye la chi de la ti no mi ko na mo dara le fia ya ko daria gbogbo ka la mo la se la jo ya ko mo da na o jam frama wo dopo ya apere mi Madak bename sia matafasi atapaye kana lunusanu ikawom na la id azobe pan Africa po wona ekam yede to maduma nyuma so apo mi dak pamanya gbro na ojam frama pele odo po oja power be egba ogade kpom na me matotogbi akoso adanle mele gbo cho fifia vaserega adrink ple afa wona ya me soro no kure mi apade kono nti anyobe na yode via de kenye view Afelika do bo waterenti o be mi agbubro aga nyuno miedo kwi de mi afa de konu manya nouveau onyo de konu manya nouveau onyo kebo enye edu de sia de fese plopo dodo enu mowa edu de sia de fese plopo dodo a yemi yobe edu de konu akoy kala duontia yenye edu fese plopo dodo ike jizomole manya anu bubu subo fa nya onyo anu ika togbado wo be mele nya jidego anu ika wo be nu ye jole be mi ano be agbadidi na nofo mauma yenye wo fese lo fa dodo ika miele yoyo be edu ade fa ko nyinyewo machitrede egbefa wona yoji alebe majego mekple togbi ade ika ebe dum efen konye dumaga ziga ebe togbi akoso ebe enu le do togbi menyiba mebliba banao togbi onu fefie wo meko chito voa ona mbe no ona mbe no ngudom sogbo akpan manyanwe bele de konu manye meje be mado adanwone fie yawo kakene wanyua na gbugblo yide megbe afonu kude blada tofe nanu yike ne gblo hekude ofe tefe ke ochova khemanye eshi ejo eya anyigba kple toma wonchi nam ega yiji gblo ha be ebe togbi gblo be o die amesro vomo ho amesro mo kotututu le eva ofe de konuma hafi subo bubu na va chaka mietogbo fo subo ike o jokplea o sagbefese o goma ye o nya dodo le agbefese o nya nu ike gbeto wonu agbedidi enumo do moto de we nye esi je jamadokui tefe ike ne jocho ala bo deje si be de menya tefe ike ne chowa manya tefe ike yiminelo de susumata anu gade o le miatogbo nye cho keke o fanuka jocho feke o deje si be no ji amade joda no mele joda to sia o nye no jamade blada no mele osi onye elabo odonu gede okpo hekpo ye wonyanwe be adade sia de kele amagbetontia adama doto nanema no jamade nye blada bale kapotol dumaga zigale blomie na no jamade blada wati anji nye blada wajame ha blada vomienu wona mato anso elabo togbo be minye blada to ha do ma hinye manya amade ke jocho shima enwene yo mawko wa maboto de sia de le keke ama eya eshi ejo ple anyigba
ta amade kenye blarato kenye ya aloshi ejua epedo no maton asokple amade kenye blarato ikejocho anyigbamo enuma medibe wa dejesi ma ke togba le bebie ebede alika made na wo hafi anyabe enye menye blarato voa eyamenyo shimonyo alojo ema megoglo vi gake ko zuba no soro mi na medibe ma konti vi amo eton Jimi togbo to hedeje sinuma benye meletefe ya ojimbla ragbe anyigba me menye eshime menye ejubo menye ya menye tefe gbanto otuo hedeje sinuma yenye nkeke ko oji ama pe azagbe ko oji ya yo cho calculate na epo na yenye gbanto evelie yenye amoyo yo na mefese alo amoyo kenye bokolo mamishi yo ke odutu de afakakama wo we dejesi enuma ke etonlie ye kenye the natural one nenye be ne segoma ele abamaglobe 99% yenye aflikele amagoto fasima amagoto de siadi afulade le asifoma na amagoto afluma ye fie amagboto de sede nenye joda ye fie gebe joda to nenye voa anyigba me nenye susumata enwola do lialo amayuko wole hudoma wudutu le hudoma wodumotaro te kwa mo pasifoma afonu 20 vo gba pobe alakpada dava kemo magbla le fie kwa pobe chuchoje ya marun magomejege alamara pasifoma kwa gbronya lo asoklu alakbawo fruikele amagboto fasima ye fie mele yi dige na nyebe producer na mele yi dige alebe mogbo am fasifoma de kadeko amne fiege amayonye eyamwa ne kpo fasifoma me fiege ta na nyebe majanu mo fie goma na lenkule wasifoma ne kpo efluma osokple akara nyabe to gboba enye jura ha eyamenye to gboba enye memleda ha eshimenye momai otu ye meyiji gbobe blada towa amegede wono gbogbo be blarato nya amakokeu gak zigedia wukwo kupata amabe mesegomo gbogbo be jatepe wonye apato yiji gbe magbe bie bere yesebo be blaragbe towa wonya mado yike ha no duju alo fofide moto me be alakpawo enuile ntinye be blarato ada yo katan le hema wo wenya amakokeu ya ramado gak enuele ntinye be akwanyinyi sugbolo nti akoma odumoto de kanye be blarato moduo enla kuku elade ke kuwa blarato moduo tanenye blara menele nu moto gbeduma wo we ku okupata ha wo we ku okupata mase ema de tefema obe dumagaz zigabe mokodi ye na ma amade ha ega zikpeto ga yiji bia be de magbolobe lefe nyigbaji le de konuma wo wo dia mesro gako mo hwa mesro na obo dia mesro alo hwa mesro amanye ntwufa nya glomolo nyonu fanya glomolo le fanyigbaji alo le de konuma na nyebe ntwade de nyonu ada ntuma sroto onye gaka ntuma aguma galesi le de konuma bia to anga de nyonu bubukpe ta na nyebe nenye nyonu ada ye esroto makpo yo dio yo gbronya tefe na be srole sifo e bi adewa atenwa de ne de ntuma edama de sro gakemo hwamsro amsro so hoho vana na nyebe ne va de ntwovo ye eva to mo adeji va devivli ntuma kple sro domi ye nyonuma egbe sralo ntuma gbe sro eva zu amsro hola alabe wole hohoho onu wona ye webe ojo de susumata mi to gbogbo le venyi gbajia wodi amsro tako mo ho amsro de konima bada ko manya gbo na obe na kwede mabe ya no mi egbo vadas na wona onu wonyi chokosira eva ya amayo katado wo pepere hu na mi amemete yo open call be nde kavado odefu na mi ap eyama kenye mi ap network ta mimete yo ta twe ko ke mi na momo kata yo egba kenye pepere hu ike ho na wona egba enye 0243408086 0243408086 enye mumu jagbagba na kpere ntinye mayo vo na mele wona jige
David amatekuna sidi ewu ye na makenye ayina atan le sidi bla fofore ke Philip Texan Lamte sidi bla David akpo alo David akpo nana mi sidi bla mida ubaka sidi nana mi sidi bla mida ubaka na mi sidi bla Kwame Amu Emmanuel sidi ewu Abigail Kwashi sidi bla fofore ke William Kanyu Pogbe sidi bla fofore ke Faustina Ahiabo sidi ewu George Kojo Gatogo sidi bla ye na makanye bifafali hanami sidi ewu Steven Amuse nami sidi bla Martin Achu Modo sidi bla vovo aton Bright Kojo Afodwanyi sidi ewu Devota Awiti nami sidi ewu Israel Nyave sidi ewu Zioklui Agbemehia sidi aton Amu Yao Avogbedo sidi bla vovodeke Richard Amu sidi bla Innocent Agbotonyo Innocent Agbotonyo sidi bla Christian Koku Amenya sidi ewu Promise Abonkra sidi bla Azadi Tomboya sidi ewu Georgina Jobo sidi Aden George Wonzi sidi Atoposhia Akosia Amuzu sidi bla Godwin Ahoto sidi bla Aton Mary Adedinawo sidi ewu Atakuma Pasra sidi ewu Felix Apeji sidi ewu Felix Apeji sidi bla Abraham Tonyegbe Minamo sidi bla Aton Holy Azuma sidi Aton Michael Pizarro Akrade sidi ewu Mary Gakpeto sidi bla Rejoice Nyamedi sidi ewu Salom Agbeve sidi ewu Elizabeth Amadovi sidi bla Aton ye nenema kenye mie noike wuyo na be Faustina Amadou sidi ewu Francis Jupiter Vojogbe sidi bla vovodeke Raphael Aboshi sidi ewu Esther Amma Segbeji sidi bla eton ye na makanye Lucy Mawunyo Kwachenu sidi bla vovodeke George Some sidi bla to vovodeke Paul Achu Amefu sidi we aton Samuel Ziga sidi bla Anthony Koku Mensa Fiamaji sidi bla Nicholas Dadeji sidi wedeke Justice Kwe sidi ewu Winfred Kosi Agbebianwu sidi bla Vinolia Bejira sidi wedeke Francis Mauli Nyonyo sidi ewu Janet Kise sidi bla Baba Isaka Adams sidi atom Ruben Kwashi Akakpo sidi bla vodeke Edem Afokpa sidi ewu Geoffrey Mauli Kosi Bejina sidi ewu Thomas Koblan Vigbedo sidi bla Tonforeke Abbas Koblan Apedo sidi bla John Koblan Azaleko sidi ewu ye na makaje Monica Sukpo sidi ewu Angela Awudi sidi bla Angela Awudi sidi bla that will be obe a choy that will be the suro Magbona tefema Moses Tata Kaleshi sidi bla Evovodeke Josephine Esinam Ajika sidi wedeke na makenye Kwame Set Gakpe sidi bla aton amayo kpele mienti nyi cho consider ivayi egbado hajiwo be wo ha okpekpere neva kugbe fa kpele na no le ajinyo gba ole ma ayide wo kata ojiva mejibe ma bia be de togbi abe megbe ma gbolobe Christo tado due menye vo ameduoto ye me kpolo de konundo micho anglon ye ogbolobe ajovia we mienye le miato gbifo nufo nua de konu vevia do le ikenye ajovia ofo kowa mimelon oglobe enla do le tome ikenye tome la mimodunio vo miapo subo menamo enumo togbio vo zigede miato gbi gblo na eji be emenu ogbo abadefo na mi echo elabe de konu le hafi miapo subo bava togbi medie ma bia bedi de enumo togbi avadefo echo maha
Hafi madro be bia entia dolele dex kai ke vala fudem ne intudexia de egba enye BP ye eike gal etapoma enye dolele ko yobe adudo vv dodo BP bele adudo vv dodo BP enye dolela le ke nenye bo jegom na wa amachi ke mi flena no nunuma akpaganto a nenye ntudele numa mega chuchugo musa mega musa dugala bajo awu beneva do na ma me no fudem na mi soro nyonu ala be gapopo ye me fiem va do nyonu ma ke ma ya enu BP tike ha nenye be ntuo ekhocho fe bla ton heye ye mo do musa wa na nu BP tike akpo be ja ho abenkeke ton afi epo ntu na ga odo susumata madu mo lo na bi anu BP tiko ga kene juiji ha ekonya tike ekeli vomadibe ma adejifo na le gapopo ya mebe amagbe sesado le oja power si ike amagbe manenye bo de yo kona ye nanunuma bipia ajuju ge ike mega vavago na oje amagbe ya na ogome ye na lanunuma le lo bipiti ka nuge nenye be nanu ne zirevegbereka nanu oja power fa amagbe ya wodo abekosira de kana ka bipiti ka manaje nunu deka nega nuwa because rave heina na obi piti ka bana no chonkeketon hafi avanyako era sele bipiti kenti egagbugbolo ga do ntuma abaleke na lene mitogbuwa amagbe zamule hafi yevu va chofe amakwiuke numiele egba nele bipiti ka numa na nyentu ogbodogbodo yela mochuchugo afurege soro yeni mokponyo a ezavole tuge de susumata dota oja power egbo kaso hakwe wole ele kaso Liberia camp ye ne maka na nyama de yike ele adudoveve dom alo dele adudodon ko ano na no sem le wontuma le bi na nyabe adudoveve dodo ele kokoko fom now oja power ba yo le kaso Liberia camp ofe kapo jesi 0532 6180 0532 6180 ye ne maka 0559 374859 0559 374859 oja power ebe ike lekwa ha amagbedo yewebe amagedo le agbe nom le evawo fe dekonuma nenyebe nenye amade ike omolebe ajoviao ike mogbolbe subo alo yevu mo fa flumi etogbe wa amaka onya ajovia o nenyebe ne yida anwuruma tomla de likel no gabe akpa alo tilapia unu no mene ne mai wole tilapia lolowi ne kwe a akpobe enungongo adole la vimanti yike dole yibo uyo enlama be ajovia ye enlama wa amoyo nya ajovia o le gomejeje meike wonye konwia na ojiwa akpobe numo togbi eno na nkumu na odomoto ado amamo wa ekolo nti omodu enlama o na odotore na se subo gbele ko nyinyia megbele na neko nenye ba made nya ajovia yo kwade lonti o le nyinyima menye de kono wonyo kebo numa togbi le de kono ma mi wie be togbe ko emenye togbe ko nyinyi enu ike mi togbe ade wo dade yo gbobe mi no wom emenye togbe ko nyinyi le kporon na yide amu onye Kristo to zigede osofo akpobedi elebo wa gbogbolo ayide menwi enu sosore ike zadu don keke ma mgboto musro nu wo nu gboregbo elebo osofo wa gbogbolo ayide ofo na no afi anu nu fom kude na nti alabe na ike manya nu 20 wo mo fuo nu 20 ne amadenye ajovia wa amadenye tovia ye wo buge amema wo fe ko plitowa anuye lentinye bo fe togbia de fe na neko wo ye wo do dade be no wom de kolabe ne gele Kristo subo ma hafi obe Yesu Kristo na wakua echo abolo yo dakpereta emamegba echo wine yo dakpereta yo du abolo yo duva echo wine yo nudeji yo blobe no wo eya acho no nkudom yeji
enumowe le dekɔnu ma enye tɔgbe kɔnyinyi fonye nenye bene le eme kɔkɔndi enumo ke Yesu Kristo gblɔ de ala be Kristo tɔwa Yesu Kristo ƒe yome timo le ta Yesu Kristo va zu ƒe tɔgbi ta enuma Yesu Kristo gblɔ le dekɔnu ma ye nye tɔgbe kɔnyinyi menye du ƒe kɔnyinyi o menye dekɔnu mo tɔgbi kɔnyinyi ta nenye be nenye ame yi ke yɔmo le be adzɔviawoa enya ma gblɔ mo la ɖo ko sɔkple Yesu Kristo ƒe nu yi gblɔ be nono wɔwɔ tɔgbi wo nane dzɔ yo gblɔ be mi wɔ numa tɔgbi elabe emɔ ma dzi yɔ to na gbe ma medi be ma gblɔ ma yi edem nenye be mi atɔn ade bɔbɔbɔ aɖe ma be ƒe dometɔ be gbe sia gbe kɔ mi le yi ɖe aŋlɔ ma gbadza kple tɔtɔ ƒe bɔbɔbɔ aɖe ne me gbɔ va fie Ghana miatɔ yi ko yɔ be mafiawo eyi ɖe kɔƒe tɔgbi asemu atɔlie ye de make mi nɔvi aɖe hã mese be yi ɖe kɔƒe mele gbeƒã aɖe ge ku ɖe ŋuti ye de make vinyewo nye tɔgbeyovi aɖewo hã wole woƒe dzigbeza ɖum egbea na miniti ame eve miniti ame etɔ̃ miase bɔbɔbɔ ya ne me gbɔ va me ɖe dzi yi ge.
See, you don't feel that vibe. I dey feel that vibe, oh. You don't feel that vibe. I dey feel that vibe. Hey, let's go. You don't feel that vibe. I dey feel that vibe, oh. Let's go. Hey, go. This. Yeah, madakwa bene khojibare bi gava tu emanye vume afodo festival. Aha, amoyo de nyichova ya nenye bene bi agesi de konu ya nyanu yetututu nye de konu a. Ele bena ga plomido ava vume amoyo cho de povo iko va nyicho. Allo efe ikeva ya December allo jinu we evieme tututu miegale egomejege. Nenye be vinyo yo kolo fo jigbeza dum wole ready akamido de via odam pele apeto ikelo fo jigbeza duma. Minama akpora beri aha de kapipe de tugbe ke kpo mi le fia wo na manya ba yu dibu avanye defense minister akpele no ka that amu achu benedicta amu achu benedict ple amu achu fe benedicta ofe jigbeza dum ole de susumata egba obo yodibu ava pan Africa alabe ojilawo program ya omokwe fefefo amadak manya glo na ojilawo be de view wa anui tututu dibu ava wo atwa ojegomoto ofe de vime de susumata nye ha mofunu de ofe agbembo zozoji abetogbe ene yedidi nye be ofe didi ono ovamana o anui kan uklan cho ofe tefe ike ochuva gbeto yeme ikemi yobe boma ne nongo now ofe didi o kata ne nongo now egba na neike amade atro de ofe sewunwa ne bubloro tefe now ofe didi o no vame ye nya gbedodoro anye be medidi go ofa gbemozozo wa jijo le monogeda o nusia no ike jila odi cho de viontia ne vame now ye na make nyenye togbi ovi bubu ike le takwa evia wona manyanwe be obe aveda kpae wole obe egbe ganye eya hape jigbeza gake de viowa evio ikado picture la omodo obe tope nkora adam nanye be apetope picture lia keneva apeto ya evia wo gboglonfia be echo aveda kpa voye nto ale dowom de takwa vo omenam efe nko obe le fe jigbeza dun ye papa mi sebo be wona ye wo ha na kponi akpekekeke be bi wo ma fa gbedidi na o nuyo kata neva wo lagbe menye wo doyo kata neva wanye gbedodora nye be na nagbe akpodo wo ma fe kucheche wo aduwo ye wo didio avame na ye wo ma wo na yira viwo ye abale ko wododore nti wa anu ke viwo wo gba anwo be wa na oga ala be me kareji bo gbele na wo aka ike ne je le tv ji wo po wa enye yara jagbagba be na fotwa fonu le viwo fa gbeji o do motor se ade ke jagore ji o twe kokko maybe ye ho ama fa gbedidi na o emenenyu na o sia oba emenye birthday ke egboro miele ke mesebo be mi no ado ha ekugbe pade de memadu taflacholo mi na mawo anuyo kata wo made kata re mezrikalali mi no ade ekuike o made fa kugbe fa togbi dovlo gamo enelie ikenye abafie na gbonokofe togbi ajono enelie onotato na ajono fomo ikele gbono kofe togbi tomokosu chu gbono kofe zipito kosoku gamo ikele gbono kofe togbi havo ikenye eva ofe fia ikele asamankesi abongo atoklo ikenye dumega le gbono kofe Dumega Daniel Gamo ikamegede yona be Mr. Gamo ikenye GPRT to vice chairman de asisawa akate zikpeto ahoto janyikpo ikenye honotato na tonyu fomoyo kele mafi dove amega ike logo cho mafi dove Johnson Gati Dumega ikenye Dumega mama kele ye na makenye tekpe dome nye Dumega Solomon Salome janyikpo ikecho mafi dove tonyo
nyɔnu habɔbɔ yiwo ke le mafi dove adekaƒe alo adekɔƒe hã lumɔvi dzokoto kple ƒomawo tsɔ vevesese le gbeƒã ɖem woƒe vi ke le woagbenɔ ya woyɔ be Gladys de gamɔ ƒe kuku eƒe kunuwɔwɔ kple eɖiɖi ŋu ƒomewo ɖoe be leti ame mie le fia ƒe ŋkeke bla vɔvɔ ɖeke ye woaxɔ ameyinugba ava asamanke si ke le ŋkufɔke yi ke nye memɖeɖa leti yi ke memie le fia ƒe ŋkeke bla vɔvɔ evie gbe woaɖo ameyinugbe agba alo woagli ɖe eʋawo ƒe ekuwɔƒe yi ke le asamankese yi ke woyɔna be Jamestown ke ƒomawo woyi dzi be le ŋdi ga asieke ƒoƒo ma yewoade ekusɔlime ne ameyinugbawo ke tsɔtsi habɔbɔ yi ke awɔ ekusɔlime nye Yippee Church kɔma Ghana yi ke le asamankese yi ke nye Elom Congregation ke le ekuno alo le tsɔtsi wɔwɔ fɔmegba yewoatsɔ ameyinugba ava wo de yi ke nye gbɔnɔkɔƒe hena eɖoɖo la tɔgbawo ke le eɖiɖi vɔmegba yewoagatrɔ ayi ɖe asamankese teƒe yi ke woyɔna be Jamestown yi ke nye eʋawo ƒe kuwɔƒea hena ekunuwo dzi yi kple kplɔdzigawo dzɔdzɔ le ŋufɔke yi ke nye kɔsiɖa letia ƒe ŋkeke bla vɔvɔ etɔgbe yewo awɔ ade kusɔlime alo akpeda sɔlime ne ameyinugba ye le ema megba yewo agbogbo ava ekunuwɔƒea hena ekunua edzi yiyi wole nɔviwo kpem. Ke míayi dzi kple nyaƒetɔ tɔgbi Asafo Boateri enelia yi ke nye efiega teƒe nɔla le mafi ntomewo katã kple mafifiawo ƒe zimenɔla tɔgbi Akɔsu adelia yi ke nye fiaga na ʋumi kple ƒe golɔgiwo tɔgbi Anɔba Sasraku enelia yi ke tso mafi dzogadze yi ke ganye ŋgɔ na alo tatɔ na dome ƒomawo yi ke le mafi tɔgbi Awudza Adabra we atɔlia yi ke tso mafi aƒakpeɖomi yi ganye ŋgɔgba na mafi gbɔta tɔgbi Brentua Asafo atɔlia yi ke nye manklalo na mafi ntoma mamaga sename etɔlia yi ke nye efienyɔnu gã le mafi ntome mama Tsiɖinyi sa enelia yi ke nye efienyɔnu na Tsiɖinyi kɔƒe kple mafi kekpoawo tɔgbi Agbodemegbe enelia tso mafi luta tɔgbi Gidi Asamafo etɔlia tso mafi Gidikpoe zikpitɔ si keke ayite tso mafi gagɔme bubunatɔ Alexander Gabi Hotɔdze yi ke nye sewɔtakpekpemenɔla na Central Tɔŋu ye nenema ke nye bubunatɔ Addison Doji Mɔnyui yi ke nye DCI Central Tɔŋu kple efie hã yiwo katã le mafi kple ƒe golɔgua wotsɔ ŋkubie hele gbeƒã ɖem na woƒe fie gã tɔgbe Asemu enelia ƒe kɔƒe yiyi kple eƒe gbɔgbɔ ava ŋu ƒomawo ɖoe be dzoɖa yi ke nye leti ame mie le fia ƒe ŋkeke bla vɔvɔ eniegbe yi ke nye etsɔ dzoɖa ƒe kɔsiɖa ɖeka pɛpɛpɛa yewo le mafi vidzidziwo katã le gbekpem va mafi ntome ye le blaɖagbe yi ke nye ŋkeke ƒe letia ƒe ŋkeke bla vɔvɔ atɔgbe yewoadze edume dzadzraɖowo gɔme ke le okuɖa yi ke nye leti enyi ke memie le fia ƒe ŋkeke bla vɔvɔ adegbe ye woadze dekɔnuawo ŋutɔntɔtɔwo gɔme yi ke ɣema yie edzodadra yi ke nye dekɔnu ƒe dzodadra kple dzokpekpe yi ke nye dekɔnu tɔxɛ aɖe yi ke wowɔna adze gɔme tso gbemagbe tso ŋdi eyi ɖe zã hena eŋu ƒe keke le ŋufɔke yi ke nye yawoɖa leti enyia ƒe ŋkeke bla vɔvɔ adra gbea dekɔnuwɔwɔ aɖe yi ke ʋugaƒoƒo kple asafowɔwɔwo anɔ ŋu yi ke le dekɔnu ma mi wie be avidede ayi edzi gbemagbe ke le fida yi ke nye leti enyia ƒe ŋkeke bla vɔvɔ enyiegbe yi woaglã miatɔgbi gã le eƒe kɔƒe ye nenema ke le dekɔnu ma mi yɔna ne be atamuxɔxɔ yi ke mafi aʋakɔ etɔ̃ yiwo ke le mafia alo aʋanu etɔ̃ yiwo ke le mafia wɔwoe le ŋgɔ nɔ ge hena dekɔnu ma yi ke mi yɔ be
atamu xoxo hena togbiga alo fiaga asemu enelia kele ngufoke kenye memreda ye kenye letia penkeke wi ashike gba ye wade bubu susoeto fiaga asemu eneliangu ye ko zube subo haika mu ola yenye ARS ta wana ARS to wanongo le bubu de demaume kele de konu fakpaji ya wole monage mafi agbakpeme kajanyi viu be wade mujakaye na makenye mafi chati agbaja habobobo wayireji kele ngufoke kenye considerity enyia penkeke bla etombe wade that's all me you gadre be ARS to wanongo ne wonamau ni chokosira ibona meleyi hoge afunu chu mafi dubli bonti afasere togbe ke womiele be asamu enelienti togbe awe la kofa togbe awe la kofa togbe awe la kofa miele gbedum da be medidigo ne gbogboge agbo emenye mafia wo fe fie gan yekenye togbe asamu enelia fe kofa nono bele dodo wo le fe kofa chocho agbova nti bedakpe mayide nye wona oji ke emama no mia Jaffa jekpo bene na misidi bla eve mawuli komi awuku na misidi bla eve Emmanuel Kwame Agbeko sidi ewu Elizabeth Amadovi sidi bla aton vodeke Samuel Kobena se wonu sidi ewu ye na makenye nanenu mawuse kugbele nu sidi ewu Henry Kobena amega sidi bla vodeke Emmanuel Kpeku sidi we aton Linus Dovojogbe sidi bla eve Frank Kumuzi sidi bla ato Patience afi ashangbo na mi sidi bla aton vodeke ye na makenye Victor Kokunyo de ka sidi bla eve miefo numaji ben jito sidi bla vevo aton ye na makenye Kenneth Kujo Chaoji sidi bla ve Mida Ubaka sidi bla ve Rita Theodora Atamuji sidi bla eton Beauty Dokli sidi bla eve George Kojo Gatogo sidi bla eve Togbi me di ma bia bede le de konu me di amada ti antro amada fese alo amada fe gbeshi le hehe me ma ha obe bebi eva kpola simi donti abe bi bede nenye be amada fogbe be ke eva nyigba ejia anuye woge egbona anuye noge amada ti antro ele bebi ne ma le agbe mozozo kple hehe me fe nudu anyi ma amegbetore kama ti antro amada ke peso gake watu an da binti medibe ma chusu nye ve gbe nwi amade fe seiko chova gbe mi o metin tro gaka o tin gblanu lenti ne ma o lema en we gblanu lenti nye benu ka le mi to gbo fo nu nyama no jide via le va gbe ma cho nge va sere ga fo me de vie na je chuchua fo me ke me de vie chua e kama no ye de vie no hafi je chuchu goma ta nenye be amabubu ade ke chofu me mamo je na no wo asitoto de vie fa ngunu bla fa jodo ma ta fa ma de vie fa agbe eje gbegbele goma twima susumata le blema ne mieto boji vi wa chon kone de via american acho de via ado chu homeva gota elebe wanye amade ke chofu mema alo hlomame amabubu mowe efofide de vie efefelie no mo chon kone de vie to amabubu ade ke mo chofu mema alo hlomagio egbele de vie odadoma fome ke de vie jotu ple fome ke me alo hon ke de vie mo tua hloma mo to wo lie de vie lasi afi afonu le de vie pa gbenti en mo le menye nu konyo mo lo jurodo wo le nu fom le de vie pa gbenti ela be kamanu no ge wo boyma egbema de vie ma sele toma yo jojo gachi susumata nenyebe de vie ma chia wo gomedo pe gbanto elege wala la wa gbema yenye onuka esro dede fome ke me de vie ma cho wo we die sro na nyonu plentu nenyeba mabubu wa wo gbele de vie fa dadoma ta anumo we leji ngba amele jivinge osofo ade ke cho keke bie nto metefare osofo ade ke nye gen menye
o do whatever jisila subo tave jisila ejivi ekwe no so for be na chonkone enu mo ta kpo de view over bia nya ko youth wa apaganto ugblan o pe da do me gblan de vivi ateva troha posusumande la mechichire pe kuma nuga like ma feel mo bube nu gblan wonyo ala ba ojila o gblan ne gblo mo go mesego all in the name of manya Christo to nyenya menye banu gbegbe le wo de konunti o jesidoku ala ba magbeto na menya tefe ke na jochowe tefe yim ne la melesi jego enumata magbro na bezigede na do memre agba yide eja power to ogbo nana oja mfra magbo efie na nukuda magbenti yo fie nukude de konunti segomlade ele gbobron fifi la ebe nyonu ade lia zigede o plisro la twefe ogbanu o gawe nyonu doji ku gba bi mono ga bi esoro na dopleo vo le consider va magba ejijo fa kwa egmuroble edaselo do kwenti enui ma wo plisro o mile ntro doji ku enye meka de le esoro gbe do ga pli esoro ekpo azie kukuku wo ikenye hanavo enu o mola na we hu no tivoa egboblo fa nya no ogbo eva dokpli mile nu na nu o ma enu mo le mi yo mo no ge yide nana ojam framagbo ala magbaro fiego na choleshi le dododo ado wo gelentio amade le vagbe mi doy wo mo la menye do ma wo se chonio la gbeto ye mi va dole la ba magbobe enui ke la magbeto until le very dangerous nya magbeto pe tada le fe ta nenye do ma o to gbe wo la le be na gbogbo yo wo se po do ma hove o menye do ma dododo ka le be ma wo le do mantio le be na yide te fe ke wo yo be oja power nana ojam from agbo fe kapo jesi 0532 6180 05326180 yene makenye 0559 374859 Togbi ebema bia bere nenye be de kakpia de jivi na de to be eveyo kenye novio two sisters ebe nenye be ntua de jivi ne amemoba mevadi nenye be ntuo kude ofa ho wala kenoge wala Cecilia Nyavi dada medakbe kekeke nenami sidie wo Kwame Amu Emmanuel de vieux que mieux de la télévision jififi la au to enami de vieux bo nami sidi ala fa de kakpele wo ye na makenye fafali nami sidi ewo Israel Nyave sidi we aton Francis Kojo Agbadi sidi ewo Beta Amokuji sidi blat of aton Christian Kwame Amagache nami sidi ewo Ernest Nuwaza sidi ewo John Komla Azaleko sidi ewo Theophilus Amaglo sidi enyi Joseph Wonder Double sidi ewo ye ne makenya Koliko Gloria sidi bla eton Margaret Ameton sidi we de keye ne makenya Wilson Zilevu nami sidi ewo le evio fa konwa omeji evine amevo du kwado we le north akele mi ovio mi boa omowo ta nenye be mi wonu mo to gbe oja ele be mi atere amechicha de Kenya de konu ne wa de plamechi evo male mi domia ne de la le mi domi hafi mi atere amekokonti meje kurabe wajivine amepli no fio ntudeka na wonu mo miano dodon ntudeka na no dodon pli amepli no fio mo vo mawo adofu wajivi ibi fie bi galata mo bun la ho wonti ejile miesilo mitera me jijare Kenya no chude konunti wole na aforo pa fie gemi alebe edima wade le mienti kwa ele dowoga tagwe medie ma bia bere nenye be ntuza efe ade chowo gbodo dokple nyonu alede leke efe agbe avano maha enu togbe ne ojamfra mava program eji alebo ava this week afi obe vovo mele yentio akpabere he abegbetope musa ikelesi abanchuna enye wade enye ngbanto amegbetope musa ikelesi lagbeto yema gbanto enye wade
ye nene make mie no ikenye nyonu fo muse ke maudo na wa ye nyo fo nyonu me evoa de duole tefe ma leti de siade amare ke menya susu yeta vo ma duole ontio docteur so wat wa san fo susu akpona na tu ntinlam gak mawo fo nu do anyi onye amare ke menyo susu mata na nyebe ntwu bi a wo gbododo ne nyonu ade wo gie klo ade tagu ne nyonu ha fia wo gbododo ne ta na nyebe wo ntwu ye ozube lon tawo bo machichi tawo no katao na chowade one of the dem tefema ele fifom de dokio gba egbojo dokio wonu fofua magadi pepe maga no wonu fofo ye ne make nanye gbogbomo dowola adidi dokio ele body ndoko nu yo kata wom na le be ele enu wona mo de ke mo dogo ye ne make nwusai kenye gbogbomo nwusai kem amarike me chochoge na ikele dogo tanenye numato bi wala fonye jagbagbabe na tote mele jiwo dego Joseph Kojo Vivonami Sidi Wede ke Gabriel Kojo Mensan Sidi Bla Eve Solomu Amega Vie Nenami Sidi Bla Eve Christian Kekecho Alo Kekecho Nenami Sidi Bla Eton Hayford Alavi Sidi Bla Aton Aina Atanli Sidi Bla Eve Vinoria Lucky Adaji Sidi Bla Eve Alfred Agbenyenu Sidi Bla Eto Isaac Agbeto Sidi Ewoye na makenya Alberta Ata Sidi Wede Ke Bright Kojo Afodwanyi Sidi Ewo Kojo Tome Sidi Bla Eve Delali Kamasa Sidi Bla Eve Leon Lavayi Amenakpo Sidi Bla Eve Vodeke na makenya Margaret Makafi Beli Sidi Wede Ke Ye Oha Nenami Togbi nkwanyenye Angel na Iram Sechi Cho Abo Medibe mabia ebe medima dak bede wonu fefie okata hu le wonu fefie wo ma eva we be fifia mi vale si jam mi adokio ye mi vale no gede wo srom Yehowa ma na yira o kekeke ebe medie mabia bede susukata Muslims so ebe medie ma bia susukata Muslims o fosu na mo na over your bosubo mama emanyimate don can you tell efo aton togbi aton agbolo na mi atiapo no cho ikeme fa gbanto ikejo first world war nwuma ha ela ba mi sebe ava eva wonu de Togo enumanyi chokosera igbo amafa funu ko 20 ela ba emagogolo vie medie ma bia benya tepe wonyebe ma bia benya tefe wo nyebe ne le dodo plinyonu de wo office alo wo do fa ntwapo do gble maha yesu sukata ole nenemado maha danolia be biarolia mejebe na bio egbododo e ne ntwuplinyonu do achi ke do otwo ntia gbogbo onye lodo kwesi apart from ekenye via ne chima doa gbogbo onye di ade ka fodi susumata even amonye Kristo to ne do plinyonu alo do plinchu ne meleshu abajebe na le bibrao edi onye ta ne vale numa won le do betefe ke oga opomonu chocho vavama ele di fom tefema ye ele gbojogbojo ele doku gbojo de gbogbo me na no liami na mijujo owo Daniel Afetonu nami Sidi Wede ke Emmanuel Azuma nami Sidi Bla Vovove Innocent Agbetonyu nami Sidi Bla Great okay Grabbing Beloved okay ameya Mumuto nye nami Sidi Bla ye na make Dagato Dugbache nami Sidi Bla Vicentia Ajika Sidi Wede ke William Aite Sidi Bla Francis Achu Akosu Sidi Ewo Rejoice Nyatuame Sidi Ato Christian Wecha Avanyo Nenami Sidi Ewo Jonah Gaxon Nenami Sidi Ewo Justice Atali Nenami Sidi Ewo Eric Eric Vleho Sidi Wede ke na makenye esi sapa Nenami Sidi Bla William
Apechi CD ewo David Amagan CD deka Ben Willing Agbeji CD ewo ye ne makenye Godson Kosina CD bla eto Janet Mama Abuya Evelie Nenami CD bla eton Medakpe manya glone amesia meke kpere mienti ye ne maken babia susueto enye bede tobi obe mase le tefo ye mava yiji nicho Medakpe manya glone amesia ma amoyo kata kpere mienti ye ne maken amoyo kata le fukpam le gbogbo mo ojia wajagbaba waye de oja power for door for ye offer kafojesia enye 0532618080 0532618080 megana American flu yide oja power tepe mai ode kono fe muselema emenenyu na mesiama as Lilian asiwo medagadu yedo alo wonanam edem plesewa oyenye modern dola na yeho ma wolo nyi chokosira ibona mafi vigiji okata no television ti bia po no to mafi du pletogbe asemu enelienti emenenyo na mesiama bye bye. Are you ready? 1, 2, 3. Can we do it together? You don't feel that vibe. I feel that vibe. Energy. You don't feel